Di napalabas, nagbartek nila kay Damian. Gapo itiluksaw na, iti panagilimad kan kuana ti balasang na. Ngam idi mausawan nila kay. Nagpakawan adagos ni Criselda kan kuana. Dita, nagkapyada matlaeng agama. Ngam kunana akayat na amakasarita ida kan ni Victor. Iti sabali abangir, pinasyarmanan ni Dominic ni Chona. Ket naibaganay ti balasang ti apal na kada Victor ken Criselda. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapaulwan. Iti Barokong. Dominic, saan na kumamang nga apuraan iti dayta abana? Saan nga ka di nga umapal kadakwata? Umapal? Sana ka aapal dayta abanag, Dominic. Kan saan nga apal ti mariknak kadakwada? Nang runa kini Criselda. Ne, anyang arod? Makagura kiti kasjay apa nagulbod na kanyak. Anya? Ti amok. Napudno agayem ni Criselda. Ngam saan mat kayam? Makaanay ka di amang rak-rak iti panaggayem yo, iti panagilimad na king ka? Imbagak kan kuanan, akagurak ti tao nga ulpod. Wen, ngam iso ti katalik iti may sa kadag iti negosyo. Di mo ko naan nga awanan ti panagtalag mo king kuana. Kas may sa kadag iti kasingidan agayem o inimplyado yo. No siya, talaga nga awanan ti panagtalag ko ka ni Criselda. Yaklam mo ka ni Mami. No kas pagarigan tagpada kayo kini mamim iti panirikan may papan kayong kuana. Marami diyo ka ding ikaten kasi empleyado yo. Diyak masungbatan dayta sa lutsod mo, Dominic. Nilang Mami ti pagkadesisyon may papan iti dayta abana. Agyaman at taimay kamatlaang Victor. Inawagan ti anak yung takat na kanwa kasarita, tata. Why? Sige. Ibaga yung arudan ti kayat yung nga ibaga kada kami, tatang. Victor, kasano ka talaga ti panagayat mo iti anak kaw? Inayat ko ti anak yung. Iti nilababas pa yung ti bukod ko abagi, tatanamihan. Alya, kat siga Criselda, kasano mo ti panagayat mo kini Victor? Iti talo atawan na panagdatdaton na kanyak, tatang. Kat masiguradok, nga iso ti ipitpitik to'y pusok. Iso ti kayat ko apakiasawaan, tatang. Ikarik iti sangwanan niyo, tata. Ni Criselda lahan tayatek. Aging ganat tong palbiyak. Sapay ko ma, tamatungpal mo day taakarib, Victor. Napanan nga ta ni Victor. Itay pa'y nga agap apak iti balay na. Ngam awan mangilukat. Wino, nalpas nga tanti bakasyon na. Kat simbre ka na iti trabaho na. Baliwak tulahan ito kay. Agawid akit din. Di service vehicle ni Victor iti kumpanyada. Di siya titimteng. Dandi kayam ko. Dominic? Ada gamit kayang pare? Nabayag kan? Oh, saan pa yun ay? Ngam gaputawan matlangan mangilukat. Iso nga agawid ako may tayan. Nagapam. Nagapuwak man ti balida amadam yan. Ta kinid daw na ti panagsasarita mi atalo kada Criselda. Kastagayan. Sige pare. Umay ka dita unek. Tapno may mayat ti panagtungtong taadwa.
Talaga agimuran san ni Chona kanyak. Itay ko pa nga awagan. Nga, saan matasumong pa? Nay, asilot yung awagam ana. Di mo samot laan ng mapasumpat. Ni Chona, tatang. Amangan matnolobat ti silpon na Agriring ti cellphone na, tatang. Nga, jak man amo na apaya di na sungbatan. Amangan mat no agpaiso dyan na ibaga iti ni Dominic. Akagura na kamat ti gayem maw. Nga ta, tatang? No, di mo latan maawagan ti silpon na. Nasaysaya at nga ingkalaangan danunan, iji palay da. Wan, tatang. Ngam, anya ka di ti ibagam king kuhana. Damagat ko man na matuloy matlang asumangpet ni Tita Dorothy inton bigat. Apay ka din o sumangputan kas pangarigan? Siyempre, sumrekak tumaten iti trabaho. No addanton ti boss ko, tatang. Ay nakaina na kamot basit balasang ko. Idi nagpamanila ni Ma'am Dorothy. Ka pinagbakasyon na kamot iti trabaho. Wan, tatang. Ngam, mailiwak matan iti trabaho. Ala, barang sumangpat nga rodan ni Ma'am Dorothy inton bigat. Tapno sumrak kamatan iti trabaho. Anya ti kunam, Dominic? Kagura laktan ni Chona ni Criselda agayem na? Wen. Paragrik na. Sana simple agora. Nalaos ti gura amarikrik na iti kayan ayat mo. Uwen, ngam, nasingit une agayem ni Chona ni Criselda. Sa may sa, empleyado na pa'y. Wen ngam kagura nalauna iti panangilimod na kingkwana iti relasyon nyo. Masapol nga ron nga ibagak to kini Criselda. Ang mapan nakasarita ni Chona. Naita ti kasayatan nga ramidem. Bareng agkapyamot lang dagiti doa. Anya nga ta pari no kuyugag tao. Anya? Saan nga ta may mayat? No kuyugag ni Criselda ang mapan iti balay da Chona. Daka mo. Payat mat siguro no kuyugam. Tapno dua kayo adumawat iti dispensa ken kuana. No kasta, awagat ni Criselda. Ket ibagak ang nasakit pailaeng tinaken ni Chona ken kuana. Mas daawak namin kada kayo. Anya ti rason akong dilimod kayo pailaeng adwa. Anday ta, nakasukata ko. Mabalin kon ti mapan. Victor, iso dito yung mawawag. Anya ka tati bagana. Hello, Victor? Hello, mahal. Adda ka kanina balayo? Wan, nakarubwat akong tada papanak. Sa di na tapapanan? Inak ijay balay da Chona agayim ko. Anya? Ay, agorek ka Criselda. Apay, Victor? Orayan na. Umayak ba't iyabalay na Chona? Anya? Tapay. Anya ti makagapo nga umay ka. Ibagaktukan kayo itong adap dita. Basta orayan na't mahal, ha? Sige nga, Rod. Orayan ka. Duata amapan iti ayan da Chona. Ala, itay pa'y anak karubot ka. Ngam apay adi ka mat makapanaway. Gaputa daw orayas, tatang. Sino aya? Ni Victor. Imawag. Kat naibagak ngayon nakiti balay da Chona. Kunana nga orayat ka no, tao may mat. Alya, lukas ta, tuwa kayo amapan. Wan, tatang. Mayat mat umay. Tapno, tuwa kayo adumawat ididispensya kinitsuna. No, napasaktan nyo, tirik na. Apay akas to tiriknak. Apay akas to ti mariknak ita kini Criselda agayam ko.
makadagdag sa tirik na kankwana. Anyawat ng tekastoy. Nagsakit tinakam ko. Pwede na amuak nga agayan ayat dan kini Victor. Ni Mami tumuawag. Hello, Mami? No kasta? Matuloy yan ti sa sangbat yun ton bigat? Nasaya to kasta, Mami? Anya? Kaya't yung akadwak ni Criselda, sumabat kada kayo ti airport? Uwan. Oo, sige, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Sino nga talit ang agtuk-tuk-tuk? Istorpo. Mabit lang! Humaya kon! Tanya ti gagarayo, tadwa kayo pa nga imay, Victor. Kiona? Friend, nadamag ko nga minakaguran at iso nga imay kami ka ni Victor. Wan, agpaiso. Kagura ka, Criselda, gaputa ulbud ka. Jonah, maawatan na kam kumakin ni Criselda. No apay ngayon lebid mo'y pailaang ti relasyon mi di. Please, Victor. Di ka kumagsasaod kita, ta saan na si Kati kasarsaritak. So, di lang mabalin? Agdang kalatan? Saan ka rumaman iti saritaan may nga gayam? Sorry, Jonah. Apay, ati makdal ka matan iti tugaw mo, Victor. Inagpailang di tarawar. Tapno makapagsarita kayo anasaya at kinityo na mahal. Mahal? Mahal pa yan, ti awag mo iti gayam ko, Victor. Agayan ayat kami nga min, Jonah. Kat mahal tinapili mi nga awag ti tumunggal maysa. Sige, mahal, ha. Inagpailang di tarawar. Sige, mahal. Mahal? Pwisit. Nagsakit tinakam ko, anak ang... Jonah, apay anay mayon kamatan. Awan? Jonah, sorry. Sorry no nasaktak ti riknam iti panangilimad ko kan ka. Di lang mabalin, Criselda. Saan na ko nga awagan iti friend? Anya? Di mo ko naan alaksidan ako nagayam mo. Gapo iti panangiulbod ko ti relasyon mi ka ni Victor. Kagura ka iti naramid mo. Iti kinaulbod mo. Jonah? Sipod ng kayam ta. Awan apulos mo tinlimad ko kan ka. Nagkinarita dua nga awan ti limad tayo titunggal maysa. Pakawanan na ko ma. No saan ko anatungpal tinagkinarian ta adwa, Jonah. Imbagak pahidikan kan. Kagurak ti tao nga ulbod. Ama nagilimad. Lamanyat inaramid mo. Nagulbod ka. Iso manipod ita. San ka nagagayam? Putde konti panagayam ta. Mariknakit na laos tigura ni Jonah ti ayatak. Kasanon no pagturayan ni Jonah tigura na iti puso na. Kat saan na mapakawan ni Criselda. Victor? Criselda, rimuharin iti pagtangan na Jonah. Kat umayin dito yan ko. Intan, Victor. Agawitan. Anya? Agawitan? Nakapagsalita kayo ka din kini Jonah? When? Kat, kumusta? Nagtapya kayo kadigmat lang nga dunga. Saan, Victor? Anya? Kahit mo sawan, saan nakamapakawan? Saan? Kat tinasakit. Ginupad nanti panaggayam mi. Anya? Mahal. Panagkunak kat saan mat uli ang nadagsen tinagbasulam kini Jonah.
Apa yung kinupit na ba't ti panagpagayam yo? Diyak mo. Saan ko ang maawatan? Kan mariribo ka na kunay kan ko na. Inak ka Sarita. Saanan? Tama nga no ad-dala ang amarubruban tigura na. Agawitan, Victor. Kumusta nga tati papanda Victor ti balay da tiyuna? Napakawan na nga tayo da. Ni Victor, di mo awag. Hello, Victor. Kumusta ti panikisarita yo kini Chona? Dominic, pa din ni Chuna ti panagpagayam na kini Griselda. Ano niya? Ni, makaanay ka di arason ti panagilimod yo anang rak-rak iti panagayam da? Kay tangarot ti pakaburburtsaan unin ni Griselda. Kan, ora siya. Amangan mat no adda sa bali ang makagapo. Tapno aramiden na dayta. Awang taamo ni Griselda sa bali abaso na. Malaksid lang iti pananglibad na iti relasyon ni. Sige. Padasik to aka Sarita. Nasakit ko na tinakan ni Griselda, pare. Kapoy direta nga pananggupit ni Chuna iti panagpagayam dado ha. Sige pare. Kasaritak to. Nay, sipod itay simangpet ka dito balay. Saan ka mo tan amaon-unay? Uy, tatang. Anya nga men tinagsaritaan yaw kinisuda agayam mo. Nay, apay nga agsangit ka mo dyan. Gapot ang ginupadan ni Chona ti panagpagayam ni tatang. Anya? Kunana, asanak ang mapakawan iti panagilimad ko idikan ko na. Umanay ka di arason dayjay. Tapno ukuraan na ka ingat tong palbiyak. Isutisan ko ang maawatan ka ni Chona. Kasla, nagdagsan unay tinagbasulakan ko na. Nga uray no saan matatang. Bayam. Ibagak kini Ma'am Dorote. Ti estado yo adwa kini Chona. Nasakit unay tinakam ko. Iti pananggora kanya't tigayam ko. Tatang. Anya ti ibagam? Apay ngay may ka dito'y balay, Dominic? Chona. No ti panangidarirag mo manan iti panagayat mo kanyak ti rason ngay may ka. Saan mo lang ay tuloy? Saan ko lang yung panunod tinasaya at sumbat ko? Sana dahi tati kagarak. Anya nga Rod? May papan ka na kayo kay Griselda. Nadamag ko asan mo napakawan. Dominic, imbagak idikan kan. Kagurak ti tao nga ulbod. Inulbod anak ni Griselda. Iso alating itak. Ginupad ko pa yan, ti panagkayam ni. Makaanay ka di dahi rason? Tapno kasta ti aramidem? Idinto ta nagpintas ti langan-langan nyo atwa? San lang nga rin ti rason? Oh, napaulimag ka. Wenno, adda pa'y sa bahali ang nagbasulan na king ka. Iso adi mo mapakawan. Di lang mabalin, Dominic. San ka na makibiyang iti dayto eh? Santa ko pa napagsaritaan ti maipapan ka na kami kini Griselda? Nakadagdagsin ka no ti barukong na. Gapoy ti saan mo apanang pakawan. Gapoy ti panang putid mo iti panagpagayam nyo. Rumbang laan. Rumbang langasan ko nga ibilang agayam. Tadyak kaya ti tao nga ulpod. Unang nakalaglag anti rason no apay akas na tinaramid mo.
Tapno guraam ti gayem mo. Awan bibiyang mo, Dominic. Sumbatan ako, ma. Ada ka di pa sa bali arason? Tapno kas talatan ti guram ken kuana? Dominic. Anyaman ti rason, awan ti karbengam amang palutput kanyak. Sino ka kuma amang ibaga kanyak iti kasta? Ha, Dominic? Ha? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yuliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.